Celana lo. Runmi Teron, MCA. Roommate Teron highest score. Roommate The Teron. Honorable President of India Computer application. appointed renowned physicist Goal se. Goal. Sikkim University. Hey, good morning. Kadoe Banta. Ini 20 November 2022 lagi convocation ni lo nitum dak participant ke bang mai ben bai ni ke bang la so program si bang la se non ke apor ke 7:30 lo angke dak 8 o'clock pali nangji tumi talang na melon nang tuma thek long thai pala so video lo anon bang ite sik bom lo traditional nangji base lo Karbi necktie Karbi là viết cô tự trình cho con nó cái thắc cô trình cho con và là vì sẽ lên ăn cái bên này càng xa mà tin vào gì mà này sẽ lên cái chi thì phần cái sắp số các tổ loại đồ chất thì long pen thì long pen nó shoe ăn cái shirt ăn cái necktie kan Karbi viết cô tự trình cho nó ăn cái cô trình cho si cô trình cho pen ăn cái pen này lo white color muffler है दी white color muffler है अपन पुना muffler के लाइन लो जो muffler ऐसा muffler लो अपन पो ऐसे Karbi के बांग कौन जिन अल्लाह अलिस लो मतेंग पुलो दे नी लिनो बेट जी Karbi के लान के बांग कई साइड लो ऐसे कद्दो भी हम तचु नहीं रही लो नंग के लांग बम जी फन से नंग पंके ने जिसिक बम में है लांग चिंग बम लो नंग के jadi 6 petang po an pakai parfit po si ar number siapa na kedua belong ka lagi pur ready lo pemain pen dress curry pen non bang ke coaching cha lo pen muffler aswan si pini ke pini don po the exam pick up si Karbi traditional din non bang ke un pon pe po asi sab so western pen combination pen si pini don an ke ni tom dai ni sik lo sim one thing konom klang to bye okay convocation hoise panang ji phanalo lo anu an support Japan si muna siya pakla nang ko okay dak nang welcome po 6th convocation sun naman la Sikkim University chot kali Sikkim University under college at Tunduan and degree college lah yang dat may hang lam si basipu si monito pek jibon masih mau lerong si adang sini po sinon ke kedaman bar po ang itu sik bom lo may ada sik bom lo tangan la ready lo ilagay ng pen singki bom chelo na lo Nalo. Ano? Cái thằng này coi này cái bị xì lông quật tiền rồi. In là em phun áo mà sử dụng sản dụng tăng tệ cà phê cái em qua là pha phát hiện người gì vậy? Tapi madang nang cari rapet tu dia cà phê kan ke bang tu lu. Tapi nang pha sang song nang pikok lu. Kalang lo. Karbi ni nevet lo bonti. Karbi ni nevet jibon emat hateng. Anam nang pha perang nang pikok lu. Halo. Gimana tu lihat han melon? Than lo. Nó năng click cái của họ để cháu đi còn hỏi Cái này vàng bỏ keng kìa. Cho đi chạy lon đi. hả ok nó là hút Cái gì? rồi chỗ đó Đây, giờ đó nó lampu. Lima nang rat lapen jakong lapen anong akai para kainta peruna. Amen. Cho buồn tè. Đây. Cái bar luôn. Đây. Đây đâm luôn đây, biết luôn.
ngayon itong bar po po. Si Muha Daksi mo na maglangon po. Bye-bye. स्टेज में देंगे बाकी सब ngayon itong convocation ng sila lang. Dr. Bonglo. Nag-reserve po lang. Hi, bolo na. हाय अच्छा रिकॉर्डिंग कर Daksi lang ito. Ang kaya lumulong na lang. Penyepan. Ano itong hong bomlo. May itong tabang bomlo. Karbi kayo din nila lang. Naksik doon. Lumulong lang ang bomlo. Doon kaya Arlo nang lutelo nitong hindi nang lutelo dak lelo pinengge gaw nang pwedo kada Sikkim University o ni an prage nitong nonarlo dam ko. Hello, my name is Doji. I came from Mucha. Ano nang bomlo allocation. My name is Rasid Hussain and I am from Jammu and Kashmir. PG. The Central University of Yes. Sikkim is placed in the lap Yes. of nature, Gold, beneath silver. the glorious Kanchenjunga range. मेडलिस्ट असिस्टेंट बोर्ड यूजी PG. Sikkim is geographically placed amidst 3 international borders, thus Gold. making it an enviable intellectual center in the eastern Gold Himalayan से region. gold. Sikkim University Silver, was PG established silver. in Rune में तेरा 2007. Rune में The तेरा Honorable President of India Convocation. appointed renowned physicist and climate scientist Alang Professor lelo E.P. ito, Mitra introduction as the convocation first na lang. Chancellor and Professor Mahindra P. Lama as the first Vice Chancellor. Rune में तेरा Professor T.B. Subba became the second Vice Chancellor. Professor Avinash Khare is the present Vice Chancellor of gold Sikkim medalist kapre University. katim sinang pang ni an prage non gen ni Sikkim tamong University was established to promote higher education and Seven. research in the eastern Himalayan region in particular and Okay, in the thank you. entire country in general. nang Its level lagi. main objective is to advance knowledge Again, number by 7 providing along si cutting do edge lapsang number 7 and ito research lo in such parents branches tum of ke learning that tatang ni will lunong le be masi may hay At pang present, kaya po there are si 33 ang song departments do of the university ang song under din na 6 so schools. ang kaya ni ka dax lo nang The School of gold Human medalist ke Sciences ko ini never comprising departments of anthropology, adim na geography, and psychology. kala ke stage lo stage School of Life Sciences comprising departments of botany, horticulture, microbiology, Governor of and Sikkim and one zoology. person it's gold medal lang people nan kaya muna tabang lipen ng compik lang School of Physical Sciences comprising departments of chemistry, computer applications, mathematics, and physics. abet Education Science. School of Social Sciences non man kaya mangbom itong may bang po taxes ito personal photography along le pumal si photo kitilong dat pumadang sa Sikkim University sila tong professional photographer dalo ang tunong ban mo a photos tamay videos na melokban po okay bang walang may compare na open na manang lang bang बाहिर छरिएर जति पनि बसेका छन् एमफिल पिएचडी युजी पिजी सबैका र उनीहरूलाई यहाँ भित्र ल्याइदिने यहाँ म निवेदन गर्दछु Chancellor Sir, I present to the candidates from various disciplines of Sikkim University who have been examined and found qualified for receiving gold medals, which I pray may now be awarded to them. By virtue of the powers vested in me, as the Chancellor of Sikkim University, I award you gold medals in various disciplines, and I charge you that in your life and conversation, you show yourself to be worthy of such a honor which has been given to you by the university. God bless you. मैं पुनः निवेदन करना चाहूँगा हमारे इस दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि सिक्किम राज्य सरकार के आदरणीय कृषि मंत्री श्री लोकनाथ शर्मा जी को
कि आप हमारे छात्र छात्राओं को पदक प्रदान करें। आदरणीय कृषि मंत्री। Runmi Teron, MCA. Deepa Rai, MA Economics. Runmi Teron, MCA. Deepa Rai, MA Economics. None convocation tanget kan natin tami MC tami nang si ready lo. Lagay ni kailangan mo pala certificate pen gold medal. Manamak lang pa kami po hemo eh. Pero kasi non obvious dak lang market do. Sab ta mane puto ready sa lo. MC tami kansi. Tam lo. Lapunat ke penelo. Arlo bang ke kecho kejun se penelo. Arlo obvious bang coba pergi itu bang itu ceklik pom aku lah sab obvious mau penaik lang mau video kami tiada mau Sikkim University Convocation 6thConvocation ano lo mau lang kita convocation tangdet tenon ke taxi kang pandam po pulo atha kardu bom lo tumi ke bang atbar lo terus na dim lo ke ada hotel dam po hotel dam det pen te fresh up dam po fresh up det lo te nge an chupan dam pit po ke pini la so da ke doji ke pena wa dat pang te bus pen dam po train pen ang ko mo dit pusi dam po nun ke mo sen pen pang chelo pura receive don long pa melo award chu deng long pa melo certificate ta gold medal ta ana merit melo back 2017 to 2020 an ke do ali lo da ke Charlie pen master degree pen ite mat department ke this highest long men si gold medal ever long no kilo dak ke bang athe pen chun pamelo gold medal let's see benelo dak mo namak lang mo room dok na te dak ke bang athe ini convocation apan pupat ke pini plank pamelo chun pamelo program da dan long pamelo ke nge dampo one anda kang cher lo ke nan ke taxi pen sundet hotel cha dam bom lo convocation tang that see alage ne hai ini photographer professional photographer lo pergi non ke an takang cher lo Naging chiro lang sa kami ancho nang ko ito tapin na Joseph na si non namlor hotel ta kili lo hotel long lerok an pergi pini jun det ajadet chodet ko angke morning asa ko juidam thako morning asa an pergi pini po jisle po jot po hotel lang sila lo hoteling po gimana ando dam tapi oh pange room nang sila lo hotel nang sila lo cisele po ngian cho dam pit po pini kilong no pon maklang berde lagi penelo ha medal lo lagi medal ari we mo okay paklang ito ari bona bedi Runmi Teron highest scorer MCA 2020 okay. Pinigilang na ng medal lo para gold Sikkim University the 6th Convocation
Pergi lagi file lo, certificate pada file lo. Sikkim University 6th Convocation November 2022 Goal Run Meteron 17 MC012 lagi ni roll number lo. Your roll number KMCA Department of Computer Applications 2020. Iya program agenda talaga certificate lo. Talaga gold medal. Apa ba yung Sikkim University lo? Pergi apa bang ke? Ni men ke donon bang mo ba? Run meteron high scorer. Naam Herjumi pen silang don lo. Dak Charlie 7 dolos tamil anbong sa meron ng pahay lo. Pen nang gechirap don ban tamil churo lo. Pen monthly si itong rong Chinon Baptist Church monthly si teman tamil akiro pilo kardom nang gechirap don pot. La nang litu makardom nang gechirap don pena joksi on mang gipinilong pen si churo kang tungge patumi head na baklang la punu la pen premson na tum ataman tamil akiro paper pilo dak dim nang gechak na dak nang sing kipido na jat ren ayo nang kipido teni ke dak evang mihut lang sila so por dan tamil nang shodon pot ala thon tamil akiro pilo an perge nalo Hemso thon tamil akiro pilo kardom nang gechirap don pen angko lam nang than kimum kimathaw na data pors ane arna malaman nang than lason lanang bong sa desung bong sami arna mamen ben high si pinige si nong it hidong long pot as arna manakiro paper pilo si katuwe panal churolo kasi non bang gan tumang churlo ke non an to namang sa dampo kasi busin na baklang bye bye.